Yes, ndizera ko mumeze neza cyane kabisa, ndizera ko aho muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza cyane kabisa. Mwebwe mukurikiye Africa Info News kandi turahari ku bwanyu kugira ngo tubahe amakuru agezweho. Rero ibiganiro Islamabad bikaba bitagize icyo bitanga, bikaba byabaye failed cyangwa se bikaba bitagize icyo bitanga. Umusaruro wari witezwe ku biganiro biri hariya muri Pakistan hagati ya Iran ndetse na Amerika, bikaba akakanya amakuru hari uko byarangiye biferinze cyangwa se byarangiye bitageze ku ntego zari zigamijwe muri bino biganiro kuri uyu munsi. Ngira ngo rero ni ibiganiro byatangiye ku wa gatanu ejo ndi hashize, ariko cyane cyane ku munsi w'ejo nibwo babyinjiyemo deeply cyangwa se nibwo batangiye kuganira bya nyabyo, impande zose zihari, nibwo baje advance bari baturutse muri Amerika bari bahageze kabisa. Ariko ubu tuvugana byabaye failed, nta kiri kugerwaho. Uyu munsi rero Trump akaba yabyutse aganira n'itangazamakuru bamubaza bati se bimeze bite, amakuru ahari nayahe, icyo basha kuvuga niki, uratangaza iki? Trump we icyo akomeza gutangaza nuko ngo Amerika ngo yatsinze, ariko mu by'ukuri twe dukurikije uko umwuka uhagaze uyu munsi wa none n'amakuru ahari nuko Iran ariyo yatsinze, kuko ubusabe bwose Amerika yatanze ntabwo Iran iri kujyana kimwe ikurikiza, ahubwo Iran nayo iri gutegeka ibyayo ishaka. Ngira ngo rero uyu munsi rero mu biganiro Trump yagiranye n'itangazamakuru bamubajije ibibazo byinshi cyane, bamubaza batese ko Iran ikomeje kwanga cyangwa se kugenda ihakana ubusabe bwose ndetse no gufungura kongera kuba yafungura umuhora Hormuz, ikaba nabyo ikomeje kubihakana. Ese babaza Trump batese urabona hari igihe gishobora kuzagera Iran ikaba yagaruka, ikaba yasugaruka inyuma igaca bugufi, ikaba yafungura umuhora Hormuz cyangwa se ntago bishoboka? Ngira ngo rero ni ibintu bikomeye cyane, ariko Trump avuga yuko ngo igisirikare kiwe gihari kandi ngo kiteguye guhora gihanganye, ngo kandi ko ngo Iran idashobora kugira uburyo ki ishobora guhora ifunze uriya muhora Hormuz. Ngira ngo rero yabitangaje Donald Trump mu kiganiro yagiranye na BBC News uyu munsi, akaribwo yavuze ko rero ayo makuru abarimo kuvuga ngo Iran ngo ntizongera gufungura ngo Strait of Hormuz ngo ntago ngo bishoka, ngo ahubwo ngo nibiba ngombwa ngo igisirikare cye kizajyayo ngo kibihifungurire, ngo ndetse ngo kijye no kwa control, ngo cyane ko ngiyo situation cyangwa se ngo ubwo buryo bimeze ngo byose biri gukontrolwa n'igisirikare cya Amerika, ngo ntabwo Iran ifite ubushobozi bwo kuba yakomeza igakontrola uriya muhora wa Hormuz cyangwa se iriya nzira y'amazi ya Hormuz. Ngira ngo rero aka kanya kabisa amakuru ahari kandi nuko Donald Trump bakomeje bamubaza ibibazo byinshi mu bitangazo mu biganiro yajyanye n'itangazamakuru uyu munsi, ariko icyo yabashe kugaragaza nuko we ngo ku ruhande rwe nk'igihugu cye cya Amerika ngo batsinze intambara kandi ko ngo nta kibazo na kimwe ngo bafite. Ubugereranije rero ukabona yuko harimo ubwishongozi bwinshi cyane. Trump akomeza agira ubwishongozi bwinshi cyane, avuga yuko ngo United yasuje mu magambo agira ati makes no difference because the United States had already achieved major military success. Ni kuvuga ngo ahangaha yarimo avuga yuko mu manyamakuru yaramubajije amubaza atese haba hari ibyo mwangije mu mahoro ko bavuga yuko muri Iran mwagiyeyo mukangiza amahoro yabo ndetse mukangiza umutekano waho, ese murabivugaho iki, niki cyabaye? Nuko yese avuga ati biratandukanye, ati twebwe Amerika, twebwe aka kanya twageze ku bikorwa intego za gisirikare twebwe zaratsinze. Ni nko kuvuga ngo ingabo za gisirikare ibyo zazi zigiye gukora byabaye performance cyangwa se byakozwe neza cyane, kuvuga ngo kugeza uyu munsi Donald Trump ntago yicuza. Yakomeje avuga kandi yuko muri Iran hari ibintu byinshi cyane byaho byangiritse, avuga kuri Navy, avuga kuri bibuga by'indege byagiye byangirika, avuga ko byose babishenya, avuga ko babirimbaguye damage dam. Avuga yuko kandi muri Iran barimo bagerageza kugira ngo bafashe kuba bashyiraho abayobozi cyangwa se babafashe kugira ngo batore abayobozi bakomeye bafite gahunda bajyanye n'intego za Amerika. Ngira ngo nibyo yabashije kuvuga kandi hari n'undi munyamakuru wamaje amaze atese ko Iran ishaka gukomeza gukontrola umuhora Hormuz. Byo ni ibibazo byabazwaga n'abanyamakuru, bamaze batese birashoboka cyane ko uwo muhora Hormuz koko Iran izakomeza ikawukontrola kandi ikaguma ikanawufunga. Nta kindi yasuje avuga ngo ntago bishoboka, ngo ntago byakunda ko Iran ishobora kuguma gukontrola umuhora Hormuz, ngo ndetse ngo vuba cyane bagiye kuyikurayo ngo ndetse bayizane inyuma cyane. Ni ikiganiro cyamaze umwanya munini cyane kandi cyagaragayemo kwishongora cyane kwa perezida wa
wa leta ya Amerika Donald Trump yagiye agaragaza kwishongora cyane no kwiyemera cyane muri kino kiganiro, agaragaza yuko intambara yashoje kuri Iran ari intambara yari ifite ahantu ishingiye ndetse yari ifite ibisobanuro kuri we. Ngira ngo ni ibintu akomeza guhamya buri munsi, ndetse na posts ziwe kuri social media ziwe agenda abigaragaza, abona yuko yishimiye iyi ntambara, kandi mu by'ukuri intambara twe turabizi ko yangije byinshi cyane, cyane turabizi yuko aho bigeze uyu munsi urebye ubuzima ku isi hose buri mu kaga, kubera yuko iriya ntambara yabaye mu bihugu twakita ko bifite byinshi cyane bibumatiye ubukungu bw'isi. Ngira ngo murabizi cyane, kandi ngira ngo si hariya gusa muri Middle East byabaye, ahubwo nani wacu muri Afrika ngira ngo byarahageze, kandi ni twebwe ingaruka zagezeho cyane. Ngira ngo rero kandi uyu munsi cyane kabisa ibiganiro rero birakomeje, nubwo byaferinze, kandi buri ruhande rukaba rurimo rushinza urundi ruhande ko rubifitemo uruhare. Bashobora kuba ngo akakanya ngo hashobora kuba hagiye kongera akabaho ngo kuba wakongera bagategura intambara cyane kabisa, ngo bakongera bagatera, cyangwa se intambara ikongera igakomeza, ngo kubera yuko ibiganiro ngo nta kintu biri gutanga. Nkuko rero mbikesha Reuters nuko Iran ikiri gusaba nuko ikurirwaho ibihano byose, ubundi rangiza igahabwa impozamarira cyangwa se amafaranga azayifasha kubaka ibyangijwe byose bitewe n'iriya ntambara, kandi akongera bagasaba yuko Amerika ihita isinya cyangwa se itanga garanti yuko itazongera kugaba ibitero kuri Iran ukundi, kandi bikaba gutyo. Mu gihe rero ngo bitabaye ibyo ngibyo, ngo bikaba nta kizakunda na kimwe muri biganiro, ngo n'ubundi bikaba nta kintu na kimwe bazagiraho. Ngira ngo rero nkuko nababwiye mu gitondo, ubwo J.D. Vance yararimo aganira n'itangazamakuru, ngira ngo hariya muri Pakistan Islamabad, nawe akaba yabasize rwose nta kintu abasubije, ahubwo akabihorera akikomeza akigendera, bese ukabona ko nta kintu ababwiye kabisa kiri aho ngaho. Rero sinzi ngo se biraza kugenda gute, gusa turahabaye kugira ngo tubahe amakuru cyane. Ariko papa we ndetse n'abandi bashumba bakiza Gatolika ku isi bakomeje gutangaza bavuga yuko iyi ntambara iteye impungenge cyane kabisa, ngo kandi ibyo baye byiza yahagarara, ngo kandi bikarangira n'amahoro, ibihugu byose bikagumana umutekano, ibihugu byose bikaguma bitekanye. Tutegereje kureba ese koko hari icyo bino bihugu biribuze kwibwira, bitewe nuko n'abashumba bakiriza Gatolika bakomeje gutakamba, wenda hakaba hari icyo bashobora gukuramo bakaba bahagarika iyi ntambara. Ngira ngo rero nuko byifashe aka kanya hariya muri Middle East, cyangwa se hariya mu bihugu byo mu Perse, mu bwami bwa Perse kabisa, hariya muri George ukaba ariko byifashe aka kanya kabisa. Rero wewe gumana natwe hano kuri Africa Info News TV kugira ngo byose dukomeze tumenye ngo se birerekeza hehe. Ngira ngo kandi aka kanya biravuga ko ibisasu mu muhora Hormuz bishobora kuba byongeye bikaba biteguye neza cyane, kandi Amerika nayo na Iran bikaba byiteguye ngo kuba byaharasa isaha n'isaha, umwe yarasa ku wundi, umunota ku munota, umwe yakata ku wundi. Ni cyane ko intambara Israel ikomeje kugaba muri Lebanon cyangwa se muri Libani, n'ubundi igikomeje, kandi bishobora kuzatuma Iran ihaguruka ya kurwanira za Hamas ndetse na Hezbollah hariya nk'abiriya bihugu byabo, kubera yuko ngo murabizi ko iriya mitwe ya Hezbollah ndetse na za Hamas ni imitwe yitwara Kiislamu, kandi ikorera mu kwaha kwa leta ya Iran. Ngira ngo rero nuko byifashe uyu munsi, ibihari nuko rero ibiganiro bitabashije kugerwaho, ariko ntawamenya ngo se biraza kugenda gute, cyangwa se amakuru ari buze kuba akurikiraho na yahe. Gumana natwe rero kuri Africa Info News TV, byose niho bibera, kandi turahari kugira ngo amakuru abagereho ku gihe.